Hahirwa Abasenga Timothée wamenyekanye nka Sky ku mbuga nkoranyambaga guhera mu myaka ya za 2020, magingo aya ari mu mazi abira. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize haje gusohoka inkuru z'uko yarwanye n'umugore wiwe, nyuma yaho abenshi baza kwifata nk'ibihuha. Nyuma y'iminsi mike umugore wiwe aza kuza ku mbuga nkoranyambaga arabihamya ndetse aranabishimangira, agaragaza ibikorwa by'ubunyamaswa yakorewe n'umugabo we ari we Sky, birimo no kuba yarakoze igikorwa gikomeye cyane kibi cyane cyo kuba yamuruma ugutwi ndetse akanagukomeretsa mu buryo buhambaye. Bikaba biri no mu bintu biri gutuma inzego z'ubugenzacyaha zikurikirana uyu mugabo. Sky agomeza avuga yuko icyaha cyemera ndetse anasaba imbabazi umugore we. Ibi bikaba biri mu kiganiro yagiranye n'ikimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri YouTube mu Rwanda ku munsi w'ejo hashize, ubwo n'ubundi yaragiye kwijyana kuri RIB agiye gukurikiranwa, cyane ko magingo aya ngaya mu Rwanda bimaze kuba nk'umuco ko iyo umuntu yikekaho icyaha atari ngombwa ko yoherezwa ibaruwa imira cyangwa se imusaba kuza. Rimwe na rimwe ashobora no gufata iya mbere akaba yakwijyana, hanyuma akavuga ibyaha yakoze agakurikiranwa, akaba yanabihanirwa cyangwa se akagirwa umwere wenda bijyanye n'amahitamo cyangwa se n'icyo itegeko riteganya. Uyu Sky ukundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, n'ubundi mu biganiro asanzwe akorera ku miyoboro ya YouTube itandukanye irimo n'uwe afite ku giti cye, ni umupapa ufite abana babiri. Kandi Sky akunze kugaragara ashyira ubuzima bw'urugo rwe hanze, cyane ko ubuzima bw'urugo rwe butari ibanga cyane, kuko kenshi na kenshi akunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'abana be ndetse n'umugore wiwe. Sky kandi akaba akundirwa kuba ari umugabo utagira indimi, cyane cyane iyo bigeze ku bintu birimo amafuti cyangwa se amatiku. Ni umugabo kandi ukunze kuvugira hejuru igihe ari mu biganiro ku mbuga nkoranyambaga, bikaba biri no mu bintu n'ubundi bituma akundwa n'abatari bake, nk'ikiganiro cyangwa se content yahimbye yitwa Icara Wige, aho n'ubundi bimwe mu byamamare nyarwanda iyo byakoze amafuti azangaha akababwiza ukuri hanyuma agashyiramo n'umujinya, aho n'ubundi asesengura akanababwira n'akari murori. Magingo aya ngaya bikaba biri no mu bintu n'ubundi bimaze gukundwa n'abatari bake. Kujya mu buroko cyangwa se gufungwa nta mugabo wabyifuriza undi, ndetse ibi ngibi wanabituka umwanzi. Gusa magingo aya ngaya Sky icyo tumusabira nuko yakoroherezwa, hanyuma akazongera agataha akagirwa umwere, ariko n'ubundi bikamuviramo isomo ryo kwisubiraho. Ubutaha ntazongera kujya akubita umugore uko yiboneye, kuko magingo aya ngaya ingeso y'abagabo bakubita abagore cyangwa se amakimbirane mu ngo yafashe indi ntera. Kabiri no mu mpamvu zituma leta y'u Rwanda igomeza ishishikariza ndetse inakora ubukangurambaga ku baturage batandukanye kwitwararika mu buryo bw'imibanire, birinda gukubita cyangwa se gukomeretsa kuko bihanwa n'amategeko. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze ni kuri Tafa Rwanda. Niba uhageze bwa mbere, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.